Assalomualaikum do'stlar. Politsiya xizmatkorlariga rahmat. Mashinam balon jarılib qolgan edi. Domkratim yo'q edi. So'g'an yo'lda ko'rib, kelib, domkratlarni berib, balon avstirib olgancha qasımda turdi. Rahmat jigitlar. Super politsiya deb aytsak bo'ladi. Polat Esтай деген жігіт. Балон жағып қалған артыңғы балоным. Сонда шетке әкеп, бұлай. Машинаны шетке қойып, балон ауыстырып алдық. Рахмет жігіттер. Аллам нұр жаусын. Енді жұмысқа шыға беруге болады.